me läheme reisile? Egiptusesse. Täpsemalt. Charmi. Kas sind tollis võeti maha ka või? Mind ei võetud. Selles mõttes nagu kontrolliti, aga mingisugune püssiroog endale. Ei olnud. Kell on 5 hommikul. Meil lend hilines 2 tundi. Oli 2 tundi. 2 tundi, nii et meil on suur unevajadus. No head puhkust siis. Jah, puhkust. رحنا هنا مع العيلة أو الأصحاب بالضحك والمرح والدلع شباب في الفندق أوقات حلوة عن جد بضحكة وقهوة نسيبنا التعب بالبحر قدامنا نرقص ونغني والشمس فوقنا ما غابت دقيقة. Yalla volleyball. I will play tomorrow, I promise. We are so tired today. Really? What happened? No, 2 hours. Okay, sleep. يا حبيبي يلا بينا فوليبول. No. Tomorrow. Volleyball. So I did a research engagement with him, and then but it was brutal because like even بالبحر قدامنا نرقص ونغني والشمس فوقنا ما غابت دقيقة الجو جميل والقلب يفني واللحظات دايما تبقى مليكة دايما في البحر نغطس ونفرح ما ننسى أبدا كل دقيقة جميلة أفزنا وسط Kuidas õhtusöök meeldis? Väga maitsev oli. Tegid otse laivis väga hea pasta bolognese ja mingi väike kanaliku kõrvale ja sööb hea. Mis sa sõid? Spagetti tomati kasvaga, aga seal ei olnud eriti maitsev. يا البحر الأحمر يا حبنا الكبير. No Kristi, räägi, kus me oleme? Hotelli rannas. Lähme varsti snorkeldama. نبقى هنا مهما طول بعيد الجمال بعيونك ولازم نستجيب نتذكر دايما اللحظات ونعيد في النهار الشمس تلمع من بعيد واللي يجي بنجوم نستهيد الذكريات مع العيلة والأصحاب في قلبنا نسيبها ما تغيب دايما في البحر نغطس ونفرح ما ننسى أبدا كل دقيقة جميلة أفزنا وسط الأمواج والهوى يوم راح صيف وسعادة لحظات أصيلة. Jätsi paus. Mango jäätis, väidetavalt päris mangodest tehtud. Maitse on hea. I'm on vacation every single day. Lihtsalt astus, aga sa mingi astus. Aga Kiku hüppas. Kuhu lähed?
peole, peole, peole. See pidi olema rannapidu, mis on nagu eriti äge. Okay. Yes, I'm very bad in this. You got it. Natuke kõlab nagu pinakula. يا دكتور شوف لي تصريف ابوس ايدك تكتب له شيت Good morning. How are you? I'm having a hangover. Õlut. Toodi meile koos krõpsudega. Hea teenindus. Homme tuleb meil päev merel. Ehk siis lähme paadiga, ei jahiga, jaht ikkagi. Merele hommikul tuleme tagasi õhtul. Vahepeal snorgeldame, väike sukandus. Saage tuttavaks mu kalli abikaasa Kristiniga. Nii, mis me ütleme praegu? Tere! Talle meeldib Egiptuses käib igasugustes nurgatagustes poodides, lootes, et äkki ta leiab midagi sealt. Louis Vuittoni kotti, Burberry salli. See puhvelkraam on mõttetu prügi. Ega me ei mõtlegi osta, ma lihtsalt vaatan. Mis koht see on Etel? See on see, kus turistid tuuakse, ma ei tea, jama ostma. Kas sa tahad minna siia shoppama, teades, et see on turistikas? Mis su mees läks tegema? Vaatame, palju Pringlesid maksavad. $1 selle eest, et onu tegi ukse lähedal. Kus me lähme? Päev merele. Et välja minnes siis hakkame alles vaatama, kuhu me lähme nagu lubatud. Valime parima koha, et oleks võimalikult vähe tuult ja vähe lainet nendele, kes tahavad alles õppida ja võib-olla veega ühendust taastada. Mis seal paistab selja taga, see on siis see Tirani saar. Ametlikult kuulub Saudi Araabiale. Nüüd. Kus sa lähed? Sukelduma või? Kas sa kardad ka natuke või? We took a trip to the Red Sea, sun above and we felt so free, laughed and played with family and friends. These were days we'd never want to end. Swimming pools and sandy bays, we soaked up those sunny rays. With a mask and fins we dive, in that blue we felt so alive. Red Sea journeys under sky so blue, every moment was a dream come true. Dancing waves and laughter all around, in that paradise we felt so unbound. From the reef to the hotel lounge, we
shared stories with every round. Arabian nights with stars so bright kept our spirits flying high. Feasting on the local fare, spices in the air everywhere. Sa käisid sukeldumas. Teist korda või? Nüüd on kolmas. Perfect days in every way. We sang our hearts through night and day. Red Sea journeys under sky so blue. Every moment was a dream come true. Tere! Tere hommikust! Pärast lõunat hakkab vihma sadama. Tegelikult või? Ahto ütles, et peale lõunat hakkab täna siin vihma sadama. Kes veel ei tea, siis Ahto on naljamees meil. Kristi, mis teed? Kukun. Eilne merepäev oli väga äge. Lõpuks said kõik võtta, kuigi mu õde ja mu ema alguses kahtlesid. Aga mõlemad läksid snorgeldama. Nii et siin Aista tegi head tööd, sai kõik vette. No thank you, we had this time. Where from? Estonia. Estonia, welcome. Why don't you come in the street? I see you. Ma ei tea. Vooli pool. Kuskilast. Elu parim elu. Said patsid või? Võta üks veel. Läksin omleti järjekorda ja ta ei küsinudki mitte midagi. Vaid lihtsalt mäletas juba, et ma tahan igal hommikul 2 omletti kõikide lisanditega, välja tomati. Ehk siis ilma küsimata nägi mind järjekorrast juba tegi valmis, et panin alguses sinna, siis ma mõtlen kätte. Väga lahe. Kojumineku päev. Meil oli väga hea hotell, kus oli oma basseinid. Neid basseine oli 4 basseini. Plus oma rand, nii et kõik oli ühel territooriumil olemas. Rand oli väga ilus, seal olid korallid. Nii et ma ei tea, paremat hotelli küll ei oskaks praegu küsida. Väga hea hotell oli. Kelli, kus me oleme? Lennujaamas. Mis me sööme? Burger King, oh I love it. Kuulsid jah? Me jõuame öösel koju, nii et tüdrukuid me näeme alles hommikul. Näeme Eestis. Tšau! Aitäh, Emma!